Lam Tun Hijriyah Letat dum kisah sinan terjadi bulan Muharram letat risalah batang gaisi plu sejarah lahir Nuyua puasa li Rasulullah ura Ashura nyan sunnah Nabi ura tasu'ah bihina pesunnahnya mukhalafah ngan bun Yahudi ura Ashura letat dum kejadian kendak Tuhan ba nabi-nabi Allah terima taubatnya Nabi Adam ba kesalahan pajoba kuldik neangkat Idris ulangit manyang kejadiannya ni baura Ashura Nabi Isa ulangit manyang uroyak saban terjadi ba Ashura Lepah Nabi Nuh lama ia raya tofat sidek mesareng di Bukit Judi Nabi Ibrahim kendak Tuhan lam apuina merut selamat negeri ke Nabi Musa nepetren kitab nepetren Taurat ura Ashura lam laun luah si Fir'aun laknat karam bajilid Nabiullah Musa Nabi Yunus dalam perut ungkot ke Nabi Daud ampunan Rabbi kapule Ayub ni basakit berat Ashura mengat dumnyan terjadi kapule Yakub basuput mata
terbit penjara. Nabi Yusuf di Mesir, kejadiannya piba Asyura, kendak Rabbana nepemulia Nabi. Allah beri kerajaan Nabi Sulaiman, kendak Tuhan ura Asyura, nepejedonya bihiba uronya, aras loh ka alam Ka'bah mulia. Fun tren ujun kena ubumang, wahai ada ura Asyura. Fun tren rahmat dalam dunia nyok, dan Jibril Ka'bah mulia, syahid di Husain dalam midun perang, lam peperangan di Nanggro Karbala, ka syahid cucok panghule alam, kendak batugan neriwat barabbana.